večeri. Mejdan. Čovjek s onih prostora dođe u Banja Luku i razmišlja. Ja koji sam apolitičan, počinjem misliti o politici. Evo zašto. Toliko tih ima kod nas u BiH. Sinoć u društvu razgovaramo i kažem, jedina partija, bar mislim, SDU, partija koja nije profanisana, koja je čista po meni, ja koji sam apolitičan. Fini ljudi koje sjećam se iz nekih vremena, od Mire Lazovića, od Kljujića. I sad u Banja Luci pokušava se uraditi jedan ogranak SDU ovdje, u Banja Luci, za Banja Lučane. I možda je dobro i čovjek u SDU da bude predstavnik, ali pravi onaj pravi Banja Lučanin, koji stvarno srcem želi i hoće, da ono kako je. Ja kažem, u pozorištu čovjek može svašta da napravi, da mijenja uloge, da ovo, da ono, ali ovdje čovjek mora biti pošten prema sebi, ako je prema sebi pošten, onda je prema svakom drugom. Nakon jučerašnjeg sunca, evo danas i kiša, Banja Luka kao Banja Luka, grad koji ima i dušu i srce. Ne znam, evo sjedim ovdje u Mejdanu sa dragim prijateljem koji isto razmišlja kao i ja, možda i više starije od mene. Čovjek je dao obola ovom gradu. I bilo mi drago da on bude taj delegat u te partije SDU ovdje za Banja Luku. Bilo mi drago. Zato što se dokazao. Jer kaže, majka ima 5 sinova i svi 5 sinova ne voli tu majku, iako su djeca te majke. A on tu majku voli. A ja je volim, zato ja njega volim. Kogod bude gledao ovo, neka pomisli o tom gradu kao što ja mislim. I ako bude glasao na sljedećim izborima, neka glasa za SDU. Bilo mi drago i da se vidimo možda u nekom drugom životu, kad budu ljudi i kad ova Banja Luka bude Banja Luka. Hvala vam lijepa, laka noć iz predivne Banja Luke, želim vam slobe.